Karinsan Yakob Yakura ne boxing, kabatip yaka kum ka boxing Federation of India East Zone Men's Boxing Championship arhajar arpulai, kalalong kabapen kre ban penlong hajilla da karibohai Boxing Association ringkat kajia trailang bat ka Meghalaya Boxing Association MBA. Kani karinsan kanlong ha ka khanyo hadu ka khandai terik unailar arhajar arpulai Hamadan Kurkalang Bohai Rembong Ribohai District. Habaya day bat kania, nakalyang kari Bohai Boxing Association, ringkat ka Meghalaya Boxing Association, kilaya kendu lang bat yakren bat kilat patay kubor hamaulay Mauro Indoor Stadium. Hakani kajing yakren, layadan lang uba Cornelius Karhunay, uba Dondor Marwen bat uba Daniel Marbanyang, kibalong President, Secretary bat Treasurer jong ke MBA, utaybor pathaw bat Urojes Sindram, layadan lang ru Technical Director ke MBA bat Joint Secretary ke BFI uba Lari Kharpran. Nakalyang uba Cornelius, uyathu ba ha kani ka kenti ka bamenta, andan Southli ki jilla ki bawan banya shimbenta sya kani ka Jingyakop, bat kini ki kentup ya ka Sikkim, West Bengal, Assam, bat Meghalaya. Katba nakalyang uba Lari Kharpran, Technical Director ke MBA bat Joint Secretary ke Boxing Federation of India, ula ong ba kani kadai kasian ka baar, ba enla banwanra ya kani ka lempung hang ni hapo ka jela, bat kasian ka ba ningkong, day hausnam arhajar khat khandai. Hakani ka kenti ka ba minta, ka Jingyakop kandan hadu khandai teliki weight kategori, 10 kilo hadu hinyopusan kilo. Uba Lari, upentip ba hakani ka kenti ka bamenta, ke MBA kalabu ya ka program banjit yala ki jong kisamla yakura, kiban kre ban kiyo rinsan, bat ban aireng hakani ka Jingyakop, kabala sedang nadu ka arterik, bat bala penkutno ha ka sauterik. Ula ong ba kirang yakura, kibala syajit, ke MBA kan beteng bakan ai ke Jinghikai, ni ka coaching ka ban ne pat hadu ka khat santerik menta ubanai. Kenang ba kani karinsan yakun kanlong kabayat bet yat rinti, uba Lari uyathu uba nakalyang karibohai Boxing Association, ringkat ka Meghalaya Boxing Association, kiladab banwan ya kendu ru ya umentri badekmi ya katanat Sports and Youth Affairs, uba Shakler Warjri, hakabala ya keren ya ka jingdan kam banyara pisa nakalyang ka sorkar, kaba ka jinglut hakaban penlong ya kani ka Jingyakop kan kenjo ya kumba pralak tam ka pisa. Ini pasti akan dekat kalian di seperti dalam ini Pak Parwai dari Treasurer juga Pak Daniel Marbanyang itu di seperti dengan BFI ini dari Kharpran tunjuk menjadi ini Technical Director juga dan menyebutkan dari Pak Roges Sindram dari Jongga menyebutkan untuk ini masih siapa nih kan kami pasti suka kan di ba nanti dari Boxing Association dekat kerja train kan lang bakal Meghalaya Boxing Association wilayah semua belum yang kata di zone BFI di zone elite men kami yang di Selong Kapor mereka berkalang untuk Barumbong dari Boy District akan juga akan championship Kingdom South League State Kingdom kata dari Sikkim West Bengal Assam bakal dalam tarik keluar pelong kalau lalu ini tangkap kendai itu mulai terus harus apa pada pagi tinggal bukti sebenarnya yang kan itu pada itu dengan matai syarat to ni kan yana so wala ai kulai kai bai boxing association sekolah itu kan pada media boxing standard long ya ka BFI Izon Elite Men Boxing Championship tahu nai dari nyo atau nai dia pertalan terong di Boy District. Boy gua sultanat kalau ba na yo ban kalau biasa sini ya kali ka Izon apa la depan peluang sini dia aja nai yo yang ban peluang ya kali ka Izon kani kadai ka kandan kado kandai wi kategori kepada isang pra sang koi sang sao sang nyo
pulai point san anta nyau nyupui nyup san piji kita tandai teli imi kategori na kalian jong komite vaccination sekitar kita district na yak syak menteri ini ka ini ka tournament ini championship dia na kalian jong ti na ni ru na ka state ini di kelas ni la ya pu ya kan ni ka section train mentau na adu sau trek kum si benta banjir dia kinong ya kura di ban mit man ya jela nama takanika di zone boxing championship baru kan sedang no ka coaching camp hang ni untuk sports hall mulai muro na tu kan nyau terik adu san terik mentau benai di kat kum wangi la ya pek ya kan ni kita percaya kalau biang kawan mulai district boxing association sekitar boxing association layak syak mentara di percaya kalan kerong baru di member jong ka di boxing association sekitar boxing association lagi dulu ya sport minister ban tip ya kan ni ka jigila kai ka peluang ni di boy district kum cumenta ke ladan penting ya keren batu di lapan tu ke jengarap nak सरकार batu teman सरकार kan kanirap ya kenika boxing championship sebelum dia koi kalau ba kenika izon boxing izon kalau koi ke benta kalau ba kin ailat ya kini pun selama ini bentuk sab kong yuki bat kiwi ki jala ki bidena West Bengal Assam bat Sikkim di kadai kabuk seriki nomor swa beke kadai koi ka kabuk ser ya ki kumaki peni kata ka sab kong yuki batu kita kanu berkentan dengan akai yaladi nama kin sedan ka National Boxing Championship sementau senam kami selong ha unai nomor